Pelan-pelan. Jalan masih jalan. Jalan. Dia masakin tuh boleh. Aja lama bau. Dia mau penda, uren-ren na suruh kan medai jadi. Usale sih. Kalau tapi. Kak tindra ini mana sedih terleleng. Jadi. Ini tuh vendor kan? Ini tuh vendor. Iya. Rene. Aku pegang dulu. Rene. Iya. Yang kita. Awas, awas. Tiga. Oke. Sudah Mi, cukup. Ini cika mata. Dari ini buka apa? Ini mantul. Berarti di tempat bolo. Tak boleh hati nak. Agar. Lengo betul. Nolnya berterakan. Oh ini dia nak nasi dapet. Rendah betul. Ada ada pakai ini. Si dapet deh. Ke sana nih. Iya deh nasi. Ya lihat sini Ki, Bu. Lihat sini. Nah, sini lagi. Oke, kalau dua. Daki, babe, sedikit. Ya. Oke. Oke nih. Sedih meni. Loba kaiภาษา masuk. Iya, aku piawai. Ada ren-ren kalau suku maden-ren. Ren. Ke sini Ki, Bu. Nah, lihat sini lagi. Kan 1 2. Ada coba ada. Bina. Usahakan kita Untuk kawinkan kakak saya. Ya. Bukan? Dengan siapa mau dikawinkan? Namanya Peserta. Asa. Wasa. Mahar? Bisa. Maharnya berapa? Jadi kurang paham kayaknya. Iya. Enggak. Varian. Iya. Mahar 40 varian. Mahal 44 ya. Mahal Ya. Karena perwalian sudah ada menikahkan peserta dengan istri kawinnya nanti diputuskan dengan mahal 40 varian. Jadi haknya Ananda untuk menikahkan kakaknya beralih kepada kakak adik.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن بغي عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن من الصابرين. Apa? Kalau saya harap ke ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus bersaksi bahwa Tuhan adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi petisi. Terus Nama Pembaik Nauskan Olino Bakir Mulia Sultan Wadapur Kaya Besari Allah. saya terima libininganna Rizki Kurniawanti Sompana betapa paral tunai karena Allah. Tahu yang mana? Rizki Kurniawati. Kurniawati binti Islam. Nah, betul. Tahu yang mana tuh? Bahasa Uli kita. Kuasakan kali ini bersedia Rizki Kurniawati. Anak Mangkuben Rustam, Sumpah Nama Tapul Karya karena Allah. Utarimai alibininganna Rizki Kurniawanti binti Haji Rustam Sompana betapa paral tunai karena Allah. Iya. Iya. Hebat. Ya. Oke. Apa? Oke. Ya oke. Ya, Maki. Jangan anak. Yang mana? Dua tangan di. Ya. Tahan. Iya. Ya, oke. Oke. Jangan apa dah dita. Kan enak. 1, 2. Enak kan?
Setelah